masih bawa pole di kelompok 5 asara 6 SMP Negeri 2 Maros. Dua pesengennya leku aseku Aulia Saharau dan Imran nomor dapi Aru. Aseku Syahwa Fitriani nomor dapi 32. Aseku Akila Salsabillahman nomor dapi 6. Asaku Putri Aziza nomor dapi 26. Asaku Rizwan nomor dapi 27. Maka kue melok ki Pak Nesai ngebu bepa dan gempa. Nanya betuang filosofina bepa dan gempa. Filosofina bepa dan gempa. Betuana lemo gempa poleri dua ada ia naritu lemo na gempa ia rega malise pada asena na ia bepa malebu pada libuna lemo mai cagi pak denuang sare kuang mengi akar soangnya wak di maiga buana malise papole dale magempa. Lapok pulu. Setengah botol air. Setengah botol minyak. Si batu kalau ku kurang paruh. Setengah liter buah bicu. Si kaca lengan. Si ganda tukang gula celak. Bunga-bunga na patamna buah bicu dari urungnya. Maka dua kaluan ni kompore. Maka terlu kurang ni di palua kompore. Malami gola cekla napar ya polo-poloi. Maka empat nareko purani ripolo golai. Palece ni buah bicu ripamutu. Kata mai gola cela purai di polo dari lalam pambutue. Nasui angkena mapesa akan talak. Maka pitu nareko purani patama ila buah sepenuh di lalam katangi. Roi santang si tengah. Puran itu napa taroi wae tak cedek-cedek. Garoi angkatna dekna madeke rijarie. Nareko purani ripale lebu nari liseki bue bicu purai ripal campur si bawa gola celak guguri lengah. Sabar. Purana to? Purana tu panok ni minyak dari pangutue. Napa palu? Nareko pala ni minyak na panok ni bepai ri pangutue. Kuya Sal, mau ngasih di sini itu teko-teko. Ya bisa. Turun nih. Nggak gitu. Anjay. Nareko matasa ni palenak ni ri penede. Anjay jatuh. Yang pilih kelapa nuku. Kelapa apa ini? Kelapa dari jiwa. Hah? Kenapa? Ya naya poleri kelompokku peko gire bu bepale mau gempa kurusuk mange. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.